Pemirsa silih tunggil parilaksana sane kesinahang krama tengahin pandemi COVID-19 wantah meboya. Meboya wantah silih tunggil bebawasan krama Bali sanye nyinahang parisolah krama sane nyantenang nenten percaya majeng sane kebawasan krama tiosan rumah masuk pemerintah yadiasun tetujuannya ne becik. Akademisi Unhi Denpasar Igusti Ketut Widana nguningayang fakta miwah data saya nincap nyane pengelola COVID-19 taler sayan akeh nyane wilangan kasus terkonfirmasi COVID-19 puniki metu sangkaning akeh krama sane maboya rasa eling krama sajroning ngemargiang protokol kesehatan kebawasan kirang mineka dicontoh kantun akeh krama sane nenten ngawigunayang masker sangkaning lali akeh taler krama sane nenten becik ngawigunayang masker antuk bebawasan nenten biasa memasker sesek kantos merasa angka nyane nenten pacangkani COVID-19 satios masker protokol kesehatan tiosan minekadi jaga jarak physical distancing durung becik kemarkiang ring tengahing pandemi COVID-19 puniki kewajiban ngemarkiang protokol kesehatan wantah parindikan sane mautama sampunang meboya nenten percaya Sane mautama sampunang meboya limbaknya nih pandemi COVID-19 taler Presiden Mayus becik majeng sedaging jagat selami pandemi COVID-19 enten proses purifikasi utawi penyucian sedaging jagat minekadi lapisan ozon sayan becik sangkaning mesin-mesin industri antuk mekatah cerobong asap pencemaran mandek limbaknya nih pandemi COVID-19 taler menados berkah majeng sedaging jagat agung puniki Bali Pos nguningayang